салом дӯстони азиз, рӯзи сайди ҷамъа муборак шава. Парвардигор сарбаланд бошед. дар ин шаҳрҳои муқаддас дуо мекунем ки кулли мусалмонон ва хусусан мардуми сарбаланди тоҷикистоне ки дар тамоми дунё ҳастанд, дар тамоми дунё сарбаланд бошед. кадмед қарздори қарзканда, кадмед беморӣ дори шифои комил, кадмед мушкилӣ дори мушкилоти осон гардонад. дар ҳамаи шумо дуогоҳ ҳастам дӯстони худо. видеои мо борои чӣ буд дӯстон? камтар меҷанба бахшиш. бачаҳо муроҷиат ба мардуме ки дар тарафи Россияву мақсад мехоҳанд ҳаҷи умра биёянд ки ширкати замзам умраи мо алҳамдулиллоҳ тӯли 6-7 моши дар хизмати мардумай. тӯли 6-7 моши дар хизмати мардумай. касе ки омад аз ширкати замзам умраи мо ва рафт, иншааллоҳ розӣ ҳастай. алҳамдулиллоҳ ҳаракат мекунем то қадри имкон 100% ки не 99 ё 95% хизматрасонӣ ба сари буланд бикунем ки то я модара я падара аҳамдия норозӣ нараванд. ман ба дигар ширкатҳо кор надорам. алҳамдулиллоҳ ҳамаш бародар ҳастанд. ҳармати иззатшон мекунем. дар инҷа дастгирӣ ҳамдигар ҳастем. баъзе роҳ балодоқати ҳам шиштхез мекунем. алҳамдулиллоҳ мерем миёи меҳмонӣ. дӯстони меҳрубон, ина имрӯз 13 аст. ҷамъа ҳастай. ҷамъа ҳамата боз як бор дига муборакбод мегум. мо сафар дорем, яъне ки реси ҳаҷи умраи дигаи мо ин ҳами ахири мо ахири ҳами январ рейс дорем дӯстон. ба 5 рӯз 2 рӯз ба паридани самолот ҳамеша акама набигӣ, модарма бигӣ, падарма бигӣ. ба ҳам хотир дӯстони меҳрубон хоҳиш мекунам 35 нафари дига дар корай, 35 нафар, фаромӯш накунед. 35 нафари дига дар корай занг бизане, ҷойҳото заказ кунед, кадмед ки омадани паспортҳои хутонай падару модара ай Москва, ай шаҳри Дамадед, парвозай нархи наво $1900. даи чӣ меса? даи чӣ медроя? даи $1900. комфорт. бисёр бародаро ин ҳами реси омадагӣ эконом омадан, камтар азобам кашидан. яъне ки эконом хурду хӯрок гуфтан мо худмо ҳисоби худмон ҳай мо ҳамчунин эълон кардем. омадан аз ҳамун суме ки дамо медодан бисёр расход кардан, азоб кашидан, хӯрокҳои ҳайҷа тезай бисёр. вақте ки ширкати мо заказ мекуна, чӣ кор мекуна? маслиҳат мекуна ба ҳамун соҳиби меҳмонхона гостиница хӯрокҳое ки тез нест, хӯрокҳои ба саҳми дил шведский стол заказ мекуна иншааллоҳ. ба ҳамон хотир дӯстони меҳрубон занг бизане, ҷойҳото заказ куне. боз мегум 35 нафари дига дар корай. баъд занг назане ки ҳамихтарем дафъа чанд бародар хафа шид ки мо рафта натунистем, моро нагирифте. барое ки хабар карда будем бародар 10 кас мондай, 15 кас мондай. ахирон гуфтам 6 нафари дига дар корай. баъд бо пайдо шудан ки хайр нагирифтем шу. барое ки мо зарани билетҳоро бронировать мекунем. дига ҷо нест. агар ки бигирӣ ба нархи қимат мегирӣ. ба он хотир дӯстони азиз ахири моҳ парвоз ина чанд рӯзига 16 рӯзига монда, парвози 15 рӯзига метавонед занг бизанед дӯстон. боз мегум то охира ба диққат гӯш кунед, видеоро тамошо кунед. дуросттарам ки боша, мақсад ман ҳаракат кардам ки бо дигар чизоро дар видео пайваст кунам. чӣ хел тамошо кардем, истироҳ кардем. худо нигаҳдор. баъд дӯстони меҳрубон, дар ахири дар таи ҳамин видео ман силкаи канали замзам умраҳои карагем ва я мемонам дар комментария ва дар сообщества мемонамаш. будрои подписатсия кунед дар канали нави мо замзам умра. хуб дӯстон, боз мегум ахири моҳ парвоз $1900. хурду хӯрок, завтрак, ужин, комфорт, 15 рӯза хизматрасонӣ бо сифат иншааллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ин акмо майда майда бисмиллоҳ ба чӣ мегем меброем ба тоиф ҳамин кӯҳе ки дида шуда якаш чиқа буланда тори ҳамин меброем. и ба бисёр ҳоҷиён намедонанд я и тоиф ҳамие ки мо бумада шудем ба тариқи алҳада меган. ба тариқи алҳада ҳоҷиёе ки бисёр меянд мақсад тоиф мераванд ба поён мераванд, инҷара намедонанд. инҷа дар ҳамун ҳоли баътарак иншааллоҳ нишон медиҳем. я чӣ ҳастае бозоре ки калонаи мевагӣ тамоми дунё кашидагӣ ба ҳамҷа овардагӣ. тамоми намуди мевагӣ хусусан ангури тоифӣ ҳамҷа вуҷуд дорад иншааллоҳ. барои мо иншааллоҳ ҳамаша мебинем. тори ҳам ки этажора дидиед авун ки ҳамҷа берем иншааллоҳ. майда бисмилlah инаки мошин сар кард. алҳамдулилlah дар мошини 14 нафар кай. майда иншоаллоҳ сафар беҳтарин сафар мешавад.
وا میشود شغل خدا خواهد که اگر که یک برای نرخ نواش برسه همو پیش مکه تا همو طایفه به این طریق الحدا چی میشه تاکسی 300 350 تا 400 ریال میگیرن ما یه 550 بود در 450 روزش کنیم دی 14 کسه او 500 ش کنیم 500 ریال ده میبرم ان شاء الله میارم بازم شما من اینجا مسجدی حضرت عباس های که امک پیغمبر بود محمد صلی الله علیه و حضرت عباس به یعنی که چی گذاشته سهم خوب گذاشته در اسلام وقت میره خلاصا نو کم میریم بالا دکه برمدیم تمام آدم راه خواهد شما اومدیم آدم خیلی کج مکجا شما بریم از بودلوک بریم کج مکجا من خیلی بالا کمی بریم نصیب مجگل میشه که تو مخلوق نه این بدانی که احتمالو دعاورو رسیدیم تماشا کنه نه برادرها تماشا کنه دوستان عزیز ما قرار داریم در طایف در مسجد حضرت عباس و شام سیامگاه کرده بودیم چی بود؟ شاو بود محکم بود این روزانه بین خلقه همه خلق سودا و نماز و عبادت و زیارت میوه رو بید ها چریا اخي تبولو اخي دوات 20 ये 10 रियाल 10 रियाल और रियाल 5 रियाल और रियाल 10 रियाल 5 ريال और रियाल 10 ده रियाल ده ده 10 10 انگوری تویفه هم یه باید اگه مزد ده اگه دونیم سلامت باشیم مسجد حضرت عباس ها دوستان عزیز مسجد حضرت عباس که قرار داره در طایف جا ما خوانده شدیم قدر سیستمای بسیار همش ای کپیل مرمر همه طرفه ساز کرده خلق طایفش خلقش نمیشه مدگی بعدی نماز با اون دو تا پیشینه قرآن میخونن همش کولش همش نجا خونده شده اینقدر کلونه همه بستم بارونه که نمیدونم ایسوی وزمین بدنش باشه اینقدر سیستمش کردیم نمیدونم همه شما قدر میشینن نمو کتاب میخونن قرآن میخونن خلقش تا نمازه هیچ مبین شد خیلی کلانه ما باید ای بیرون دارن ای زبس میکریم نه برای چی
باری که آدم ها بودن نماز خونده استبدن مسجد حضرت عباس. مردم نماز خونستن در اومدگاه شد. اینه کتابخانه حضرت عباس. بسم الله الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. Please, I'm sorry. این کتابخانه است یا نماز رفته گیم؟ हिंदी के खड़े खड़े इधर شده یکو بسم الله مسجد عداس. نسب بهذا الاسم النسبة إلى عباس النصراني وهو مولاه بيه مقطع. شو بدأ؟ عداس عداس. إياكو يا داس وقتك أي ما شي سرش نمكنا أي ما كس ميجا سرش مكنا سانسور وقت سانسور. بعد أمي پیغمبر خدا رسول بعد شكو مكنا أمي عداس رفتاگه أمجا قتیش مقصد شكاگه اسلام باجو ورگه مقصد کلمه شهادت کاگه همینجا قت پیغمبر خدا میگن مسلمان دیگه که در تاریخ شده مثلا ماشاءالله. او در اینجا اسلام ورگه از مسلمان ماشاءالله. سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا طريق به همین راه میگذشته که پیغمبر خدا که همو بوداکو رو فرمون داد سانسور همین راه سانسور شده. همین راه سانسور شده. بعد رفته و همین عداس چیکو کرد رفته بیرون قطعش مقصد اسلام قبول. همین جمله ده هم جوی سانسورش مسجد کردن. بعد همین در کلمه مسلمان. عداس بگو همین تویف بده خداش. هو اهل من طائفه هو عداس. این نماز میخونده میره محکمه. بچه‌های نمی‌ماز. تمام خلاص. عزیز ما در پیش مسجد حضرت عداس یکی از صحابگانی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اینجا مصلحت کردن اسلام قبول کردن تا جایی که فاضل را گفتن همون شیخ راه بالای ختم وایجر آورد در همین کوچه اینا گرد مسجد همینجا کوچه بوده گودکا را فرمیدن همون دور زمان مشرکانی بگیم همون دور زمان طایف سانسور کرده بودن پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم اینجا رو کوچه تنگش کرده گیم ما چند بار اومده بودیم که هیچ نیومدیم الحمدلله این دفعه نصیب میکرد که همون جایی که خونی از بدن و از سری پیامبر صلی الله علیه و سلم ریزان چوشون شد هم کوچه را دیدیم ببینید بچه مشقت اسلام با ما رسیده است پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم برای ما چه عذاب هایی کشیده است یا الله ببین بخدا این همین کوچه است مسجد ما درکش کرده گرم اینجا مردم نماز میان زیارت سلام علیکم
Yine bir küçük katı rafta بدست نی بوقی کی تا تاشیشته گیجو میریم درکاتی نماز خونده مسجد حضرت علی رضی الله عنه این مسجد حضرت علی دتنه یک بسان روز کده گه ببینید چی خیلی روز کده گه کهنه این مسجد حضرت علی دتنه سنخ چند بسان چند بسان سوپری بالا زور جای توپ زدگی سیدگی خدای نکنه مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم من نکنه چیه جا مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم سانگ شکوفه اونجا میشه خواب کرده بیدای اینجا مسجد است جایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خواب کرده همه همیو جو ایران در شهر طائف مقام سوارکا کده گیا ہے مسجد پیغمبر همی آیا بله ها خوب کده در نمیگم کلی مقام بسان کده گیبده یه ده وقتش نگاه کنی یا الله اتس اینه جاک ابی جوی پیش برو واردگه یا بین این پراکش جو منبر شد منبر مهرو خسرو کرده خلاصه از اینکه بچه ها را خیلی تماشا دارم همه هم بشه هذا أخضر أحمر هذا رسول هنا يجلس دو طرف میشه زي كده رسول زي كده يجلس هذا كلر منم قسم پیغمبر خدا اجاز بیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که طائف میاد کو همینجا میگه شیشته تکیه زده در اینجا همین سنگا همینجا شیشته تکیه یک طائف هست من مقصد همینجا چی بگم چیه میشه اینجا هم مسجد میسوزه جو نشستگاه عزیز سلام علیکم ما قرار داریم در مسجد میقات می شهر طائف از دیگه طرفش دیوم مسجد میقات نام داره که پارسال ما اینجا آمده بودیم یک 4 ماه پیش ما اینجا آمده بودیم این با شکل نمودش تن دیگر است بچه ها میان اینجا نیت میکنن برای عمره کردن بسم الله الرحمن لبیک اللهم عمرتن مقصد همچنین است یه جای عورت ها مادر ها هستن اینجا جای مرد ها که با شیشه داره محکمه تلون است خوب این نماز إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك. خب دوستان عزیز با اگه کینو دیده هستن خواستن که یک نشان بدیم ای طایف میبروی در برمدن طایف همین جای لوز تاجیکی مایمنزار همش مایمونه یک در پشتوش بچه هاشون رو میگیرن خیلی بسیاره در ماشین بمد بچهش در تای پرسه بویه همجا نام بده نوارد بیت شو اوی پیش نرا نام شو بتیم